سورة القارعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة القارعة. ما القارعة ما القارعة. وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية. وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي. نار حامية نار حامية. سورة القارعة نبابو هني مسلال ودا نباب هقاتوچون نالفالن ሁላችሁም በጥሞና ተከታተሉ ኢንሻአላህ። القارعة سنل لقد أرغاتالو همزان فتحانو مارغو لام سكون أرغاتالو قافن يامارنياچن قامت لوان اسوان قدن أرغاتيا وفر ملنيه እንደዚህ ወፈር አረጋታለሁ እስበዋለሁም እቺ አሪፍ ስላለች መሳቢያ القارعة እንደውም ደግሞ አይን በደንብ ማውጣት القارعة ሳይሆን القارعة በዚህ መልኩ ሌላውታ ስናቆም ወደ ሀ ስኩን ምንቀይረው القارعة እንደዚህ ነው። ሀ ትንሽ ፈዘዝ ያለ ድምጽ ያለው ነው። ሀ القارعة አንልም። القارعة እንደዚህ መልقارعة እዚህም ላይ መል ስንል ሚምን ቶሎ በከላም ጋር ያይዘዋለሁ። መልقارعة መልقارعة ምሳሌ ሁለቱን አንቀጽ አያይዘን ማንበብ እንፈልግ። القارعة ما القارعة በዚህም ማንበብ እንችላለን። ታضማ ከዛም ወደ ሚም እንሸጋገራለን። القارعة ما القارعة አይንን ግን በደንብ ትኩረት ማድረግ ይኖርባቸዋል። ሌላው وما أدراك وما ሳብ እናደርገው መሳቢያ ስላለዚህም ጋር እንደምታዩት መሳቢያው አለ። وما أدراك وما دالنا نطرالن أدرا ران سابارغون نانبوالن مكياتم ألف سلامتاج ما القارعة قدم بلن داينون هنيو وما أدراك ما القارعة جهالي مجرش علي تنكاكي نارك يوم يكون الناس يكو سابنا ركوالن يكونون لك نون نامبن تولو بلن ወደ ሁለተኛው ነው የምንሸጋገረው። ላምና አሊፍ አይነበውም። يوم يكون ያቹት ኑነን ሸዳ ስመን ጥብቅ አድርጌ ዘው ዘገያለሁ። يوم يكون الناس ከዛ እንደገና አስበዋለሁ።
ከልፈራሺ ቶሎ ብለን ካፍን ከላም ጋር እናያይዘዋለን። ከልፈራሺ ራን ሳብ አደርገዋለሁኝ። ሺል የምንለውም ሺን ከስራ ላም ሱኩን እናያይዘዋለን። ከልፈራሺል መብሱት ታን ምላስ ይወጣ አድርጌ ሱኩን አድርጌ ያቆመዋለሁ። ከልፈራሺል መብሱት እንደዚህ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث እንደዚህ ሌላው አምስተኛው አንቀጽ وتكون الجبال وتكوك ሰበረጓሉ ኑል ቶሎ ቢ ኑንን ከላም ጋር ነው ማያይዘው وتكون الجبال ጂባሉ በሰበረጋል ላምም ضማ ነው وتكون الجبال كال ቶሎብየ كال ካፍን ከዛ ላም ሱኩን ካፍ ላም ሱኩን كالعي كالإي كالعي كالعهني كالإحني أنلم كالعهني كالعهني አያችሁት ኑንን ከላም ጋር ያይዘዋለሁኝ وتكون الجبال كالعهن المنفوش መንፉሽ አንልም እዚህ ጋር ኑኗ ወደ ፋ ስለምትሸሽግ መንፉሽ ግልጽ ሳናደርግ በዚህ መልኩ የምናነበው ሽን ሱኩን ነው እናቆመዋለን በሱኩን አድርገን وتكون الجبال كالعهن المنفوش በዚህ መልኩ ይነበባል። ሌላው ስድስተኛው አንቀጽ ላይ فأما من ثقلت فأما ሚም ጥበቅ አድርጌ ስበዋለሁ ከዛ ሚም ፈትሐ አለ ይቺ ኑን በግልጽ አናነባትም ወደ ታ የምትሸሸግ የሆነች ፊደል ነች ወደ ታ ስለዚህ فأما من ثقلت እንዲሁም ታን ምላስ ወጣ አድርገን ነው ثقلت አንልም ثقلت እንደዚህ فأما من ثقلت እንደዚህ موازينه ሰበረጋት ለሆን ዚ ሰበረጋታለሁ ኑህ ስንል በሱኩን አቆማለን فأما من ثقلت موازينه በዚህ መልኩ ይነበባል موازينه ብለን አይደለም ናቁ موازينه በቅኑን ضማ ሐሱኩን فهو فتحة ها ضما فهو أنلم فهو ቶሎ ብለን ዋው ጋር እናያይዘዋለን ፊ እንስበዋለን عي እንስበዋለን عي عين ነው ታረዳ አድርጓል ሻቲር ራዲያት ታላይ ከሰቲን ራ ነው የምናነበው ታ ከስራ ራ ሸዳ في عيشة راضية فهو في عيشة راضية راضية أنلم راضي ضاد راضية نزي راضية فهو في عيشة راضية ሌላው ስምንተኛው وأما من ተበቃ አድርገዋለሁ ቀደም እንዳየው ነው وأما من ምንዋን ግልጽ አደርጋታለሁ وأما من خفت خانسንም وأما من هفت አንልም ላ وأما من خفت እንደዚህ ታን እርግጥ አረጋታለሁ موازينه ሰበረጋ ዚ ሰበረጋሉ ዛይን እንደዚሁ ኑህ ኑን ضمة حاسكون وأما من خفت موازينه ሌላው فأمه ሚምን ጥብቅ አድርገዋለሁ ሀ ሳብ ያደርግ فأمه አናሉቻ فأمه ሚም ነው የምንስበው ላ ሚም መሳቢያ የለውም ሀ ነው የምንስበው فأمه ሚምን ከሀ ጋር ቶሎ ብዬ በዚህ መልኩ ነው የማልፈው ሀን ግን ሳብ አደርጋለሁ ሃዊየ ሀ ሳብ አደርገዋለሁ ሃዊየ እዚህ ላይ ተዋ ወደ ሀ ትቀይራለች ሃዊየ فأمه هاوية ሌላው አስረኛ وما أدراك ጀሳበን እናደርገዋለን አድ ዳላይ ይነጥራል ራ ቻሊፋ ስላለች እንስበዋለን وما أدراك ما هي ما ሰበርገዋለሁ ما هي وما أدراك ما هي በዚህ መልኩ እናነባዋለን ናሩን እዚቻ ምትዋን ድምጽ በግልጽ እናነባታለን ናሩን ሐ ደመቀርግም ናሩን ሐ አንልም ናሩን ሐ
እንዲሁም ኑን እርግጥ ማረጋት ናሩን አንልም ናሩን ሐሚየህ እንዲሁም መጨረሻ ላይ ሀ ሱኩን አድርጌ ማቆም ናሩን ሐሚየህ ናሩን ሐሚየህ በዚህ መልኩ ኢንሻአላህ ንባቡን እንለማመደው እናጥና ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ